Dobrodošli, dragi moji. Ovo su lepinjice sa sirom, koje se prže direktno u tiganju, dok ne postanu zlatne i neverovatno hrskave pod zubima. Spremaju se brzo, ne traže mnogo posla, a miris koji se širi dok se prže podsjeća na najlepši domaći doručak. U posudu sipati 200 ml tople vode. Dodati 1 kvasac i 1 malu kašiku šećera. I sve to dobro promešati. Dodati 3 kašike maslinovog ulja ili ulja po izboru. Dodati 80 ml toplog mlijeka. Sve ponovo promešati. Postepeno dodavati 400 g mekog brašna. So dodati po ukusu, otprilike 1 malu kašičicu, ali slobodno smanjite ako koristite slani sir poput fete. Može i neki blaži sir, sve je stvar šta vam više prija. Kada umesite testo, testo će biti lepljivo, to je sasvim u redu. Ne treba da bude potpuno glatko, jer se sir dodaje kasnije, pa će se sve lepo povezati. Ako vam se testo lepi za ruke, dodajte prstohvat brašna, samo da možete lakše da ga oblikujete. Testo prekrite krpom i folijom i ostavite oko 40 minuta da se udvostruči. Kada se testo udvostruči, rukom ga lagano spustite. Dodajte 150 g feta sira ili sira po izboru. Pa sve zajedno umesite da se sir lepo sjedini sa testom. Nakon što ste umesili testo sa sirom, pospite brašno po radnoj površini i po testu, a zatim prebacite testo na nju. Testo zatim presecite i podelite na onoliko delova koliko želite. U zavisnosti od toga da li pravite veće ili manje lepinjice. Testo će i dalje biti malo lepljivo, ali pospite ga sa malo brašna i lagano oblikujte, tek da se svaka lepinjica obloži tankim slojem brašna.
U tiganj sipajte ulje i zagrejte na srednju temperaturu. Pospite malo brašna po testu i razvucite testo rukama. Testo prstima utapkajte da ostanu tragovi i rupice, baš kao što sam pokazala. Preostalo testo razvucite rukama i ponavljajte isti postupak. Lepinjice odmah stavite u vrelo ulje da se peku, dakle nema čekanja. Pecite ih sa svake strane oko 2 do 3 minuta ili dok ne porumene. Dragi moji, lepinjice sa sirom su gotove. Zlatne, hrskave sa ukusom sira. Zamislite samo kako ujutro miris ovih lepinjica obraduje sve ukućane. Svako ko proba osjetit će tu kombinaciju hrskavosti, mekoće i sira koji se savršeno stapa sa testom. Novima želim srdačnu dobrodošlicu. Ako vam se dopada ovaj recept, zapratite kanal Čarobna varjača. Ove lepinjice nisu samo hrana, već mali trenuci radosti, zajedništva i uživanja, koji svaki dan čine posebnim. Hvala vam što ste bili sa mnom. Puno pozdrava do sljedećeg recepta od Čarobne varjače.